Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Narukop nga ayan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Umaykan pari James, hinta pa merienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayab kanyak nga agwiring pari Alan. Isa masapo lang malpas ko na gitoy. Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho. Nasken nga na makasapulak iti pagmatrikula na iti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa nga mi nagiti babayadan mi. Hunay mata. Kalaat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat pare. Anya ti ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa yung amin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yalang-alang dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakunakon, agtalag ta iti apo. Ipadas ta iti imbalakad ni doktor nga ramilag. Sapay ko mga rod. Kasan ako maroon ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho kamatlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dayta iti panakapwer-pwer sa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga enersita na. Maiso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agturtuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Wala na. Kat agyaman na ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandan di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman a. Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patib karam ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribukan ak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Uwan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka diti sapsapulan nyo. Itay kayo pa ilaeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itidanom anak ko. Awan samot tan dito eh. Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahil dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day taman o. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito eh. Impagarap ko lakit din na nabati ang notebook dito eh. Iso day tatang. Basaan nyo ngamin tinakasurat ah. Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay ti papanamo iti eskulaan. Wan tatang, ngamusan kumamot akas ta ti panagsasawam kini tatang ananang. Nakakaasilang nga roden. Ngam kasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na dyan.
Di mo pagparikutan na ita abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka may latan di tao Sana balay, kabalan mi mag. Ang mga no nakarkaro ako mo drap ti panagkitam, numapwirsa ka Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalinliday ka manin. Apay aya. limami isan ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo, mariknak analami isan ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo pala panunutan day ta banag. Agpaimbag kakit day. Mga no agparikot lang ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat na ito ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti dayta. Wala, gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapodno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pa Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idinto ta addamot lat ta negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iji lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdeng akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to maagrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradon nga damastrakak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Napirdi nga mintay may sa amasyain. Isu baset tinadeliveran may. Hangam sana balay. Natarimaan matkit din. Balasang ka. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't ti maramida. Gaputa desisyonan na mo't tandagita banag. Pasensyakan ba kayo? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapno saan na maladaw una lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesseled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyamanak parehalan. May kaadagos, itay inawagan ka. Kasano, tanagak iti ibagam nga daka dito'y bar. Anya ti aramidam dito'y, idinto tamaluman. Anya ka tatirumbang aramidag pare. Kasadya kon mapagsusurot na itar aramidag. Kapag ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawan. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Paginom takit di. Tapno makalipatak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening, Eunice ang anak ko. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anak bartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Urekas ka sa no, malipatag ti parikot ko.
Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairuamak mo tal. Pasensyakan, yun is anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. Sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si kamagayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Barok. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Naginom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay, adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jack masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok, tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo ten. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ije ruar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Diyo baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasangaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudon mararamidan na. Agbartag pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuwaddamot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintagan day tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Maumuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, maumuma ako iti kasto yung sitwasyon mi. Awan lang arudan mararamidan na para kadag iti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan makaginawa tirik nayo. Ayaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigrigatan na kami ni Tikastoy ang sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat Tikastoy ang nagbanagak. Panagriknakat agmay sa akon. Adula, amin dagitang ibagbagam. Makauma ti kastoy abihag. Marigatan ako na yan.
Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ni James. Gapu tayin inot, ako mapsot ti panagkita na. Gapu iti dayta, nagbaliw mo ti panakilangan ni Melody nga asawa na. Kabayatan na, si susuporta latamat ni Nana Diling nga inana. Gapu iti kasjay ang nagbanagan ti anak na. Iti may sa amalan, kastaunay abartak ni James ang nagawid, kat kastaunay mat ti pungtot ni Melody. Gapu iti dayta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka? Nangruna na kita agad-adal nga anak ta. Asino pa iti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga iti kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsinlong bat. Kasanumat kami, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan, nanang. Lumabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wen pare Alan. Pinalubusak latan nga uray agtokyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanijay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala. Palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wen pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi ato. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duang anak me. Wen pare. Umay kang arudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke inton maminsan. Agyamanak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangan mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang,
mabalin. Di kala ko man pumumpanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nang rona kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat Ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastra ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day nga agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaang kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarit day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatid kayo ken kwa na. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matong pala ang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayo nga agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya? Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganak? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dino man apakaysadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay agkapsat. Saan kayo ka di pa'y amangan? Mangan kami maten tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo tatang. Padasag tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlatta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay?
Kaya't katulungan iso nga daak ditoy. Kat bay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid kan diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat ama aramid na tikas jay. Di mo pa ilay bagbaga day ito abanag kinitatang ha. Tamangan no ad dangagliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan iti day ta abanag. Husto ka din ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subject ta. Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid ha. Wen, manong. Oh, ato yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin mo, tapno da aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyam anak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw, Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan. Tapay akas talauna ti danag ti asawak. Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kankwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo. Dispensaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontento ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale. Adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit. Kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod mga Paolo. Idawdawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang. Jackson, maaklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit anak ko. Talaga adya akong makakita nanang. Awanan serserbig. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatag da ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin unay iti kastya ng panakak. Panagrit na ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat yun. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadindin na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni nanang tikasta? Barang kastang agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupod no ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupod no matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni nanang. Kat aday gam na basit abag.
nagturong iti balay daan tinemya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw kada tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok tinluto yo. Naragsakak ko na ngam nagliday matarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rutakas na nga agpaiso na. Kas nakunakon, di kagpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Si kakaninday ta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsakan na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman nak, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangan asangputan ti pamilyam. Kinapod no na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito'y balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasama kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Melody tinagpasyudad, nga uray saan kumaapalubusan ni James. Iti sabalya bangir, nalidayan mat dayonis kan JR, gapo iti ipapanaw ti inada, tapno kanumapan ag trabaho. Ngam nagulbud lagayam ni Melody, tapno palubusan laan ni James. Gapo ta na sa una kan ni Nemya agayam na, nga awan pa iti sigurado apag trabahuan na, iti papanan na. Iti panaglabas ti bulan, naklaat ni Nemya, gapo tanapan ni Melody, iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day ta aparikot mo. Nemya, Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada kaya syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit latta na kasta. Ibagam no anya tinapasamak.
Diya ka mo no kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Diya gagara, friend. Iso nagawid at takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasakon kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemyang. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ngam, ada ngamin napatag nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya dayta anamuan? Amangan mat no chismis lang dayta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko ana. Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken ko na. Jak maawatan. Anta ka di parikot. Dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta da kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan ko na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam, adda. Anya ti kayat ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro, agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko maanak pasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Isungarod ako nak apaliiwam. Palutputam kit di, nupudno ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko nang naibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa baling titigtignay mo. Apay ang alamis kan kanyak. Awanan dahil di Melody nga inayat ko itinapudno. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya? Nalawag na siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapudno. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat.
Iso asumurot akon iti ama ti sikog ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kun to apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikog ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak kumanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyan nyo man wano saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to iti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito iti naglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo magkapsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang nga anak yaw. Anyala unay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigatak. Katulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Itaan ka sa pulak ti panangandingay na kanyak. Ngam, apay pinanawan na. Nagsakit parialan. Nasakit. Anya ngay na ro, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagatalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kasto yan ang banagan ti pamilya mi. Kas na ti kabalan ng sranguan. Kasapulan nga awaton ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kanya tinamnamaham nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung impalakam ti gayem mo ka na kami. Lupay saan kami pa nagkasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapoy ti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko. Ngam pinili na ti sumurutan ni ti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bigat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Anya.
Dito ti kapem, tatang. Inyigan kayo dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yu ti agkape. Agyaman ak yun anak ko. Apayak kaslan naliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di amarakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatag ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatag iti anak na. Kidawak ka na kayo ngagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Sapay lang kumata makaamiris tumatlaang ni nanang yo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsawi ti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyak ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta ka panunutam, anak ko. Payam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba, anak? Tatang, nangagkuti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papanit ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isuntulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko na ti pa nang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimid kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak. Agtitinulong taylatan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kas ti tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsap ulen. Apay ka din, anak. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritong amerienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pala naiwak si ti inaramid kan ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabakim. Kastamot tinigosyom apangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan tag panunot nanang. Maladingitan ako na eh. Iti kastyo nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Addan tulat tamo na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo panang patibkar itiriknak. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka.
Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak, apang ipanakkan ka? Lemia, sa dino ka di ti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapu iti bagbagam apapananta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagawid ni Melody iti lugar da nga agdadagsen, kat nadlaw dayta ni Nana Diling. Kinasarita nga ron ni Nana Diling ni James, kat imbaga na tinadlaw na. Kinasarita nga ron mat ni James ni Melody, kat inaklon mat ni Melody ti kinapudno. Nagdesisyon ni Melody, apanawan na dagiti aga-ama. Gapu iti dayta, kastaunay aliday, tinarik na dagiti aga-ama. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen James, maipasiguradok daytaken ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabit lang nga ro, tenak agpelas. Orayan na kulit salas. Tsak lang pagarop ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito eh? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapadak iti kasasaad dito eh. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito ya. Awan anyaman na, James. Kat, anyang iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yung tibus-busan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, ti agmay-may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-an at kangarod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, pagyaman ka na giti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan ka na giti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon.
Makumikom kayo mat ngamin nga agre-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul na tang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan na masapul nga agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak laeng anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun is anak ko. Ni kagdanag. Di ka di mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarongkar da dito balay. Akadwa na nagiti kakabsatyo. Mapan kamin tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itakan ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kuman ti umay dito balay. Wan matkat di Hangam ulitek ti kanayon nga ibagbagak kada kayong agkabsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Nalpasan ti panang masahik ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti adu-atulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakat iti espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak amaw. Ay, adda kayong mo't gayam ita si Dagnanan. Kitaan dak mo't gayam. Naimbag man tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kagura na ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang. Karbangan nyo dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti palay ni Rowena tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta dagiti anak ta. Gaputawan serrek na ka dagiti trabaho da. Agyaman nak, James. Mabit lang, inakayaban lagi ti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko tama pakawan na. Gapo itikas di nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagak kan ka. Naawat konti kas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tayo ibaga kada JR kan Eunice nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta diti salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maarako. At titi merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. When ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa ita lang anak kasarong karak kada kayo.
Narigat nga min ti adda pa nagbiag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandag. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga ka na kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam, anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kan kuana. Angam ket de, nagkidaw mo't lang iti pamakawan ag itagkabsat iti inada. Ure kas jeti naramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da ken kuana, nanang. Inadalat ta, nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad, anak ko. Katawan mo't siguro ti makunan ni Melody. Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kankwana. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapoy ti kado, dagiti trabaho. Ketuan na, pare Alan. Nasayaat matanda ka. Tapno anda customer ko. Ay, katuan na. Awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, anak itin. Sumreg kan ita massage room tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka diti lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarong karkanyak. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungat da kita. Ket no mabalin, sikamat ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kayat da kang kami na makita dagiti gagayem kan kakabagyak. Kan may sa, kayat ka ayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kayat dak kadimat lang aparakan ka? Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, kumay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James, ag nervyos ak matan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga, ayam magdananang. Kastamot dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Adda kami! Umay kayo! Nay, at dapat ka kuyog mo ang nagawid, anak ko. Iso ka din dayta ni Rowena. Uwan nanang, iso.
Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namin pinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak ang makaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala mabitlaang mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Na yun isa pa kada kamot gaya mon dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, si marungkar ni Melody kadagiti anak na, gaputa kailiw na matidan ang makita. Nalagip dagiti agkabsat ti rigat da, idi pinanawan ida ni Melody. Immasidag ni James, gaputa amangan no makaisawang dagiti agkabsat, iti makapasakit kan ni Melody. Iti sabali abangir, inawis ni James ni Rowena, asumarungkar iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apa, Yunis, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinangisukatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asanga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kapsat ko. Iso akas de ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kapsat ko iti relasyon nyo kinitatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod takasta. Jak kayat asyak ti makagapo, ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit tinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Yunis, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem, no na imas. Sakman lang ang tiagtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala.
Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata mong gustuhan nyo ti lutok a simple. Talagamot pare James. Agdenden na kayo gaya man ka ni Rowena. Isumot lagay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng, ngam agurnong kami pa, tapno at nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg, kat agking kinawatan, kan agpimpin natig kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol maamon na, pare? Sarabali. Naragsak mo ni ti Sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asan anasaya ti relasyon da. Gaputadangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayatek. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng. Nagsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ni Gibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yon, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat tamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kami ton. Anya, kayat mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agurnong kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti ibagam kanyak. Nakla atak iti dada nga imbagam anemya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindoblian kanyak. Wen gaputaadan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pam nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subli tinapalabas. Gaputa adun dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan na iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak at adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadag iti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tedlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Tsak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka diti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Di mo kumakunaan ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena. Anya ka diti kayat mo nga ipaga.
Namuak ngamin, anak iwin naswas ka kenkwana. Pudno dayta. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak day tayo bagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin naswas kan kenkwana. Malipatan naktumatlaang ni James. Diyak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan, Di mo kumamot pa sakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. diyak mo Alan. Ngam aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam romba nga amerisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramidak. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin naswas kini James. Kaya't ko laang amabukal man ti pamilyami niya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pa'y? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James dayjay babae. Adayo matlang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang timay baga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pangasim ko mamot anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka de. Husto kayo, nanang. Nabalak hindi agon daway. Gaputanda ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksit ka na kayo. Hanggang awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak, gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon, gaputanda na kita anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dayto nga naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patsyak asaanan ngagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray nasakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Katkas anak, kayat mi kumamot ang mabukal ti pamilyami. Ngam ammo mi asanan ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin na paspasamak. Kano may isa? Ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kini Eunice, nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. Anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan niyo pay lang ni tatang. Isung umay kayon.
Tapno makapagsarita kayo ang naimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakarakupan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod a napudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito'y balay? Agyan kami dito'y. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon, apay kasarkan ka. Lading itak, Melody. Ngayon panakunak, naladawan day ta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlat pandito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody. Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali a lalaki dito'y balayo. Bayam laeng balasang ko. Ni James nagdesisyon iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simrekan da Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samatan kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no anya man ti mapaspasamak. Sige nga rod, nana Diling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody, Alan. Idaldal na maten ti baginakan ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada tata. Ay, ang naladawan ti amin. Saanan nga ay ayatan ni James ni Melody. Gaputa na ibaw ingan ka ni Rowena teriknana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ni James ti agdesisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sarongkaran ti water refilling station da James. Ay katuon na malaw may kabarok. Tapno makitam, ti dakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsadon, sipod na dan iti trabaho dagiti agkapsaat. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rijay, tata. Nanang, anya ka din ti aramiden nyo. Apay nga nyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabailan nyo ka di, ti makikadwa kada tatang kan Auntie Rowena? Eunice. JR, siyak ti rumbang nga ikasar ni tatang yo. Gaputa da kayo nga anak mi. Apay nga italang ang napanunot yu dayta, nanang.
Ita lang amin miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatak. Dakas ka din, no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kaya't may mat mapasamak kumaday ta, nanang. Ngam narigaten. Gaputa nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Addan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga addan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sa baliitan kay ayatan na. Naladawan ti panakamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga akastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pa basulen unay ti bagim kadag iti napaspasamak. Ornosem laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numaya dayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagi? Gaputa siyak matlaang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin ngay asa anak asigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw day ta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. Iso adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man ket di tarakupan ka. Ay ayaten ka unay, Rowena. Ay ayaten ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yo, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natal ng tibiyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda da iti sabali a lugar nga agtabtrabaho. Amok day ta, James. Ada komunikasyon mi. Gaputa pa saray ikandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay lakuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam itilaksid ti kasjay a napasamak. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti day ta nga imbagam. Wan, Rowena, kat panaknakak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan, James, naamiris ko nga min asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramidak. Katagyamanak, gaputa pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Wan ngagpaiso yunis, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wen mat tatang, Auntie Rowena, ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Iso ano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko.
Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasayat kami latta, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang sulbar iti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Ngamda kami kat di tirumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirik na yo? Maululaw kayo kanipay lang? Mayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang ti pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsa ka kaon. Gaputa nakitak ti panagkakapiayo kada melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wanmat namin, nanang. Di kay kumaagsaw iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anak natan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pa'y. Sika ka di da ita, melody balasang ko. Wan nanang, siyak da ito'y. Apay, saan da ko na mailasin? Dispensarum kong babalasang ko. Diyak ngamin una yun makaipasir. Kasta ka din nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumrekak. Awan nga rood. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko ngamin anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Kan... Alaot mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputan na ragsak beton tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita, Melody. Papasya-pasyar ka lang dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala ngamin imay ko ginatang dito'y isungad daa. Nairana mo ta nakita ka. Di ka man. Kanoin libre nakpay ngarod iti merienda. Basit lang dayta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputan na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsaka. Gaputan na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Ken, agpapagayam kami pa yan kadaruwena. Ay na nagsaya atin adamag dayta, Melody. Kasta napimpintas matlaang ti agbyag, nunalagan ti barukong mo. Tay awan im-impenem asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, intakarodan. Agawid tan, gaputan nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito yung mall at t-shirt para iti asawa. Naimbag mata nakaawid kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Uray da kami tatang. Kailiw may matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda na patag nga ibagami. Anya da ita? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang? Ngem kaya't may asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami Okay lang kadikada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaat. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo, tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Makapasuron mo't ni Bernard. Kung anang ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Hello? Anya? Apay nga dadadita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, nanang!
Adda kayo amin ditoy. Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, jak, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jak ninamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama, Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto dahi tan. Intay kat mga nun. Tamangan no agbaaw dagitin ay sagana nga adu amakmakan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Narukop, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Tinapalabas, intultuloy da Don Esteban tinagsawar iti kabakiran, ngem saan da masarakan dagiti naymarka iti mapa apagilasinan iti nakaikalyan ti kinabaknang. Kabayatan ti panaginanada, nalingag da dagiti adu-ada na pagtikabalyo, ken ti ariwawa dagiti nakasakay kadagitoy. Kinuna ni Ama Josep nga ariwawa dagiti bandido. Gapoy ti dayta, naalarma ni Don Esteban. Kinuna na asaan ang mabalin nga agawan dagiti bandido ti asyenda. Iti panagawid da, inururay ni Lolita ti asawa na iti Salas ti Villa. Namnamaen na ti panangandingay ni Don Esteban kankwana, ngem ad dala na dagdagan ti dagansen ti barukong na. Idilinabsan ni Don Esteban, ket di pa'y inyawis da ito iti panangrabida adwa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Awanan ti patag ko iti asawak. Anya ti aramitag. Manang Pedrita, mapana ko ni Che Kwarto. Saan ako na mabisin? Uminumak tulangan iti gatas. Numarik na tibisin ko. Anyan, nagkasang ti kasasaan ko. Aglaplapusanan iti kinabaknang tinagbalin a kasimpung anak. At tanton anak mi, ngamawan man lati panangandingay na kanyak. Kasano, pagat-atapan nak itidakas. Kaslak tayak tititag. Maulaw. Senyorita! 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 Apa yan? Napukaw na tipuot na. Senyor! Natalimudan ni Senyorita! Adayta, naipaidan iti kama. Paangutan ni Sika, iti pang pasubli iti pot. Adata inter ni Doktora. Sige, iso ti ipakat mo kini iso. Wan, Senyor. Makamo ni Sika kini iso, Pedrita. Inagpatuloyan ti mangrabi. Talaga adinan san ay ayatan ti asawa na. Agasam, awan pa'y latpuot ni Lolita. Yung pinanawan nakit din. Senyorita. Senyorita. Oh, hagyaman hag. Agsublinti puot na. Manang Pedrita,
Mawawak. Ay, mabit laang. Inak mangala iti danom. Diyos ko. Sigala ko man timang tarabay kanya. Kumusta ni Lolita Pedrita? Nakariingan, senyor. Isarap ko laangan ti pamigatan na iti kwartuyo. Kwarto laengan ni Lolita, kentipas ngay nanto na anak na ti sigod na kwarto mi. Anya? Ti pailamay isa na kwarto iti akim babanag at saaran, tagbalin na kwarto ni siya. Ngam adamat dagiti kawas kanda do mga alikamon yu iti sigod a kwartuyo, senyor. Saan na vale? Mapanagijay, no adalain ni siya nakasapulan ni siya. Basta saan na maturog ni siya kijay. Sige, senyor. Ay susapo, agsina dan samot dun. Oh, apay nakitain ni si Kanishak, Pedrita. Awan, senyor. Sige, senyor. Ado pa'y ti aramidak. Aywan. At dagayam ni Edita. Ni Edita? Naglaklako iti vino ijay pueblo? Wan, senyor. Agpresenta ka no ababaunan di ti Villa. Ada ije pagturturugan mi kan Benito. Kinunak nga aguray la ijayan. Sige. Ibagan ni Sika na umay dito'y Villa. Urayan ni siya kajay sala. Wan, senyor. Talaga? Kasarita na ka, no? Wan ko naklangarudan. Urayan na kay Gisala ti Villa. Mabiit laang nga rot espeho ang manang Pedrita. Sus, kas kala agtutubong agpapansin ka ni senyor. Di nakman dilaw na kastama ng Pedrita. Siyempre, balasa nga. Kababain mata no saan anaornos ti itsurak asumarang kini Senyor Esteban. Bueno, awatan ni siyak ni Sika. Oh, agyamanak, senyor. Si Kante agbalin na para si kaso iti amin nakasapulan ni Lolita. Wan, senyor. Masikog, kat saan na may bagay kini iso ti ado ti aramidan na. Imbes na iso ti agubra, si Kan, Edita. Wan mata, senyor. Saan na kayat ni siyak na maapiktaran ti sikog ni iso? Kayat ni siyak na may pasngay na nasalon at ti anak ni Lolita. Anak yu, senyor. No agsasao kayo, kaslasaan nyo mataputot yesikog ni senyor. Estupida! Saan na kayat ni siyak titirada ti sarita ni Sika? Ala, rogyanan ni Sika ti agubra. Wan, senyor. Oh. Susapo, jak pa'y nang rugrugin or arikan. Ngam ipakat nan kanyak, di kinauyo na. No kasta, si kantikat kadwa? Wan, senyorita. Agyamanak, Edita. Ay na, di ka agyaman kanyak, tagsweldo Uray pay. Saan amatukadan ti kwarta tinapudno a panagserbi ti kaskan ka? Anyan. Amangan no adda pang ibaonam kanyak, senyorita. Awan. Iso nga aging ga iti disumrak ni Esteban dito'y kwarto ni. Agyan ka dito'y ha? Tada kasarsarita? Ay, saan siguro na sumrak dito, senyorita? Apay kiti na saan? Dito'y nga agsukat iti kawas na. Amangan no ibilin ng tulakanyakon ti alaag iti akawas na. Kat ijayan ka barbaro a kwarto na ti pagsukatan na. Sumina kanumat kan iti kwarto. Kasta ti ko na ni Manang Pedrita. Anya? Wan, senyorita. Apay, di mo ammo? Diyak ka mo dayta. Ay na, grabe mat di asawa.
Kasla di nakaasawa. Pangaasim idita. Sana tila ibang pagam. Ad-dala at dumagsan teriknak. Mabalin ka di idita. Aguli makkalatan. Ay, katawan. Pasensya kan, senyorita. Petrita, Senyor, apay naado ti tao iti bato. dagitay mabisinan aman nalon, senyor. Anyang na mabisinan? Awan kanon ti kanenda. Naibosan ti pagay da abingay da iti tinalon da iti kataltalunan ti asyenda. Isu nga umay dagpakaasi kata kayo, senyor. Saan napakabasulan ni Siak no awanen ti pagbiag ni Isoda? Natangken ti sangi da, senyor. Saan da kano apumanaw aging ga iti diyo ka asyan ida. Kasta ti kuna ni Isoda? Uwan, senyor. Pues, ibaga ni Sika, nakasarita ni Siak nila kay Osep. Saan da akadwa ni Ama Osep? No kasta, saan ka dinamo nila kay Osep tuyo umay dagita na tattao nito'y? Day tatijak ammo, senyor. Ni Benito. Inwar na dagiti kabalyo iti kwadra. Ipaspastor na ida, senyor. Siyak nga rod, timang sangok kadagita na tattao. Abandoner! Da kayo na tonto! Awanti problema ni Siak kada kayo na tonto! Hala! Agsoble ni da kayo ijay away! Ang mga ano ada mapatay ni Siak kada kayo! Hala! Abandoner! Talaga na pagluksawan ni da kayo ni Siak? Benito! Senyor! Listo! Senyor! Pronto! Alam ni Sikati pistola de kwarto de bisita. Un senyor! Ay, pistola! Pronto, Benito! Wala ka no, matayin na tayo talaga. Ay, pasensya nyo idan, senyor. Talagang awan ti mabalinda. Awan ti matay iti bisin no nagagat ti tao. Kasta mo ti ibagbaga kadakwa dia, senyor. Ay, Makapungtot ni Siak. Nasayat na tao ni Siak. No makita ni Siak na saan nasadot ti tao na agtawat iti ayuda. senyor. Ngam no sadot. No injo na awan ti ammo ni Isuda na aramiden no di agdawat. Amangan, no mapatay lang ni Siak, no makapungtot ni Siak. Bayan nyo, senyor. Mitingak manan ida. Sika ti bilbilinan ni Siak, lakay Osep. Ibaga ni Sika katagijay na injo. No agsublin tupay ni Isuda na mangriribok ni Villa. Papanawin laingan ni Siak ni Isuda dito yung Hacienda Gabriel. Agsalukag kayo! Ado ti trabaho ang mabalin nyo nga aramida no malpas ti panawan ti panagtalon. Ada-kada kayo no agure kayo latan iti panag-aapit. Ada-kada kayo no di ka agsalukag. Benito, isagana ni Sika ni Stalyon. Mapan ni siya kajay pueblo. Saan at ikabarbaro ako ti pagluganan nyo, senyor? Ni Stalyon. Uwan, senyor. Papanan na nga ta. Di nakmat insurat. Oy, Stalyon. Adda ka no papanan nyo iti amom. Kapag iso,
Sinapakadinigos. Kasamsampung manin, guwapo. Unay kan. Adda pa panan nyo itinagwapo mo't nga amom. Benito! Pati ni Sikar ito'y Villa. Tayan nita kayo ni Lolita. Uwan, senyor. No adda pa paran ni Iso. Bayan nita kayo. Ngem, surutan nita kayo na sekreto. Senyor? Surutan ni Sika na sekreto. Amon ni Sika, no sino ti kamalala ni Iso. Ha? No kasta, talaga amamati ka amakikam kamalala, senyor? Saanan nagsaupay ni Sika Benito? Aramidin ni Sika ti amin na imbaga ni siya. Matungpal, senyor. Pimanaw mat ni Senyora Esteban. Wen, nakita tadaak ita iti asoteya. Nagsakay iti kabalyo. Kuna ni Benito ang mapansakan numat iti pueblo. Adda siguro na patagagagaraan na itay. Ti kunamkit di senyorita. Amangan no isumat ti adda kamalala na. Anya. Ay na, senyorita. Kunada ano istrikto ti lalaki. Kano kanayon nga agpungpungtot iti asawa na. Adda kano babae na. Adda kamalala na. Manang Pedrita, saan ang maaramid ni Esteban ti kasta? Kasta ti kunam. Ngam, di mo mat makikita. Kasano ang mamati ka, adi agar aramid iti milagro. Saan na pud no dayta? Daskan nga agpaliw ka mat. Saan? Jak to pagduaduan ni Esteban. Ala, adakan ka dayta. Nasayat unay no di madadaol ti panagtalak mo. Wen, saan to ang mapunas ti panagtalak ko kan ni Esteban? Gaputa ay ayatak. Kat kayat ko akas tamot ti aramidan na. Ngam, anyar. Oo, agsangit ka man ngatan. Ang alahos to daytan asaritaan. Dikit di bagim ti panunutam, senyorita. Mangan ka iti husto. Ado ti prutas nga inyag ni Ama Josep. Mangan ka kadagijay, tanasaya at para dita anak mo. Gusto ka di, timbaga ni siyak, amigo? Ay, amigo. Sigun ka ni Sika. Namin ado na naginayat nila kayo iti esposa ni Sika. Napasamag na ita, sakbay na nagbakasyon ni Sika iti Espanya. Iso na. Posible na si kamot lang. Ti ama di si kog ti esposa to. Iso na saan napasakitan ni Sika. Tamangan, namaragrag niya si kog na. Agbabawin to no Sika, no si kamot lagayam ti padre. Di si kog ni Lolita. Talaga na saan na mapunas iti panunot ni Siak. Tidakas na atap, amigo. Sige. Haramidan ni Siak timbaga ni Sika, amigo. Urayan ni Siak nagpasngay ni Lolita. Anya ti agur uray agasat ti agbalin nga anak da Don Esteban ken Lolita. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, kinabkabil ni Don Esteban ni Lolita, gaputan at akwatan na anapukaw ti mapaalupot nga indulin na itilakasa. Naglibak ni Lolita idi damo, ngam imbaga na mutlatipudno idi parigatanen ti Don. Gapu iti dayta, kinaykayatan ni Don Esteban ti agpaspasyar, ta di na kayat amakitkita ni Lolita.
Kabayatan na. Mariribukan mo't ni Ama Josep iti rancho, gaputa graira ti sakit kadagiti ay aywanan da abaka. Pinayaban na nga ron ti veterinaryo, tapno bakunaan na dagiti baka. Ipakaam mo kuman ni Benito tinamuan na kini Ama Josep a problema iti rancho. Ngam saan adin ngag ti don, no diket pinagsardeng na pay daytoy ngagsaw. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. El Oro con Sangre! Agsino katalangan ni tinagan, no tikit din kaya't mo ti masurot, Benito. Nila kay usip, mat. Nagkarit kan, idinto tawan mat baal mo? Gayto iti ibagakin ka, Benito. Aging gatsyak titalkan ni Senyor Esteban dito rancho. Awan ti maramid nga anomalya. Uraya mamapukawak dito, takid dawam to asik ati sumukat. Isunto, ti panagaramid mo iti anomalya, Benito! Agyaman at taimay ka manang Pedrita. Kumusta ka, senyorita? Anyat ibagbaga ni senyor mo. Ay na, manipod pimanaw ka. Saan pa'y matasim mangpad? Anya? Sigon ka ni Benito. Agpalamiis ka no itipudot ti ulo na. Sika nga'y, senyorita. Awan ka din ti planom ng agsubli Jefilia? Awanen. Dito yan poder ni mamang ti pangipas ngayak di si Kuko. Di ka kadipay na ditigra? Anya ti kayat mo asawen manang Pedrita. Saan nga inaklon ni senyor aputot na nagijay singin nga anak mo? Gaputa di na ka nabantayan, idi. Kasanon, nukas jay tumanin ti aramiden nan. No di mapatgan ti tartarigagayan na alanga ti agbalin nga anak yo. Makaamuditan. Ay sus, senyorita. Ti anak yo ti panunutam. Wen gayam. Adda si mang patasurat ang nagapukan ni Edita. Surat na kan ni mamang. Ayan ti surat. Mabalin abasaan para kanyak, senyorita? Daytoy. Inted kanyak ni mamang. Iso nga idulin ko. Ngam tapno di makita ni Esteban. Sikan ti mang idulin. Ha? Awatamon manang Pedrita. Sika ti mang idulin para kanyak. Saan akayat ni senyorita abasahon to'y surat ni Edita? Apay nga ta? Basaak man. Apay asinuratan na ni Senyora Agusta. Gan ka, Senyora. Nagsuratak, ngamjak ibaga. Naawan ti rumba nga pagtanagang. Masurot ti imbagang ini. Patanuran ti trinko ang natutyogan na surad. Nung pakawanan na, tasaan ko nga aramidan ti kinunam. Nga ipasigot ko ganwa na nga ibaga asaan asyak ti inana. Pamatyak asyak ti nang ipas nga ikankwana. Daita ti kapuna nga impanaw ko. Nasa di naman ko'y ayan may. Ni Apo Diyos to lang ang di makamu. Lumaamuan yun to kat agkikita tayo tumasaan. Nukasta. Talaga ani Edita ti maysa anang italkan ni Senyora Agusta. Iti maysa kadagiti singin. Kat ni Gringo tinapankan kwa na. Ituloy ko abasaan da ito ya. Iyo pakadanagan. Nasa lunat ni Gringo. Maasikaso na imba. Nakaluklok nun inan. Alakastan. Nagsurat. Edita. Ay, Diyos ko. Anya nagasgasat dagiti anak ni Senyorita Lolita. Bali na ipadawat dan. Kat
Di pa'y ammon no sa dino a lugar tinangipanandag iti nakaipadawatan da. Benito, jak maiwaksi dito'y panunot ko ti maipapan kadagi jay singin. Nuan yaman tinamwam iti ipapan mo jay, di mon sawan kini senyor. Talaga mag... Kay, anyamat ti imbaga ni senyorita Lolita? Anya pa'y ngay. Agsangit latan ano malagip na dagi jay anak na. Di pa'y laagawid dito'y Villa. Ad dala masayer tirik na malagip na dagi jay anak na. Bayam latta ka din. Parigatin matla ni Senyor Esteban dito'y. Uray tawan mat ni senyor. Panagkunaket, di na pa'y malagip ti agawid. Anya ay ter aramiden na ijay. Awan pakibiyangan tan, no anyaman ter aramiden na. Sa bagay. Basta agtrabaho ta bakit? Awan problema. Basta ited na ti obligasyon na kadata. Nasken na makawidan ni siya. Kailiw ko na makita ni Lolita. Takkel nga tanti sikog na. Dahil iti mangpunas iti sikor ni siya. Kadag iti kinamalas na dinteng iti asyenta. Ha! Ya! Ngam saan na mabalin na jak masarakan jay mapati kinabaknang iti asyenta. Ti katugangag ti mapan ko si Teren. Amang ano indurin na matdayjay. Ha! Paltatan ni si Castellon. Pagdiretsyonan ni ti Villa. Ha! Ha! Benito. Apay, maturog pa'y lati tao kat. Asus, rumuar kan dito'y kwarto para sa nga ili. At kan ni senyor. Ay. Darasam, usabo mo day tapadjamam. Di mo ipadlaw akariring mo. Wan. Adda nga pa ison. Darasam. Day tantumat nga minta agraraman kalaunay. Dito yan Villa tinagturugam. Nakataltal ka di mo pinanunot. Nakalaat asumang pati amo ta. Nagadukat sa umo na ya. Urno sa munti kubri kama. Tarumarakon. Magnak iti likod. Tapno dinak makita ni senyor nga agapo dito Villa. Tagon Benito. Senyor. Apay, nagsoy-soya amnesi ka? Una yan, Benito. Kas kamatla na kuturanan na siya ko kitiday tanay choram. Apay, senyor? Apay na nakasegar dagitabok mo. Anyat na pasamak dita? Talaga kastoy, senyor. Jaske. Nadlaw na akab ang bangon ko. Tadyak pa'y naidip pasti na pumadaan abuok ko. Agsagana ni si Benito. Mapantay di rancho kalpasan darmosar. Uwan, senyor. Lolita, Miss Posa. Ayan mo. Naulimag dito'y may kadwa na katsaran ti Villa. Ayan nga ni Lolita. Nakurnusan ti kamay ti kwarto. Kaawatan na nasapa na bimangon. Lolita, mi amor! Ayan mo! Senyor. Awan ni senyorita. Ke? Sa dino tayo ni Iso? Senyor. Manipod ay didiyo panagawid. Di mo tansimmangpat ni senyorita. Porke? Sa dino tinapanan ni Iso?
Napan iji balayda. Nagawit iji ayan ni mamang na. Diyantre na muher. Tanyat kayat na mapasama. Diyak mo, senyor. Ala, agrobat ni Sika, Pedrita. Inkasukunan ni Lolita. Ha? Ala, agrobat ni Sika. Sukunan ni Lolita. Wan, senyor. Nukasta, simmang petan. Wan, imbaunnak amang sukon kan ka. Agrobot ka kuman. Di na kayat ama ibayag tapay ditoy. Sige. Agawid ak. Maigaw po man lang dito'y anak ko. Ay, agyaman nak. Kunaklano di mo pa'y kayat ti agawid. Kasta tiingkad dengkon manang Pedrita. Ngam na panunot ko at dirumbang apapasak ti asawak akaraman to'y anak ko. Iso nga agawid ak matlaang. Agyaman nak. Ni senyora ngay. Ada na panan na. Ngam imbilin na anong mapanunot kon ti agsubli ijay bilya. Kat itulbag ko latan ti balay mi. O sige, agrupot ka nga rudan, tamapantan. Ni kanumat manang Hulya ang midwife, tinangital kan ni mamangkan ni Rafael. Ay na, imbag man. Ngam ayan damot kan ngay. Kas kan ni Edita. Patyan ni Mama Adina matan kaya't amaamuan tayo no sa dinot kayanda. Anya matan da Edita kan Hulya. Kaya't da asawan. Ininteres dan da gidya anak mo asingin. Inya dayo da kan. Tapno isudan ti bigbigan da gidya anak mo nga inada. Nasakit ta panunutan. Ngam awanan ti maaramidak manang Pedrita. Senyorita. No sa anak ka ta nagsikog kadagos. Nalabit ajak intulok ang mayadayo da kanyak. Kadwadak ko mga madayo. Nalpasan ti amin, senyorita. Awanan ti maaramidan tayo. Manang Pedrita. Jaksan makita pa idagi di anak ko. Makitan tulak ta ida. Ikararag ta, asapay kumata agkikita kay tupay. Nay, asidag tayon iti bilya. Ayusin mong tilangam, senyorita. Nasaysaya at matlaang no naisim ka asumungad ang makita ti asawam. Saan ko mapilit na? Saan ako makaisam? Gamutakas lang marikrik na pailang tinagdalagsan adakulap na anagtisuid ang sumpangir apingping ko. Senyorita. Kagkura kon ti asawak manang Pedrita. Iso adin at pilitan nga umisang ita. Miss Posa, kumusta ka? Di ka madanagan. Saan ko binaybayan to'y anak mo? Mabalin niya, Prosa, mi amor. Sige. Kunamlan asino manan akasimputan nga asawa. Una yan, di kastoy akasasaad ko. Kumusta ka? Di tao nagtityan ni Mama, miho? Magagaranen ni siyak na makakita kan ka. Di ka mang namnamalaunay alalakin to ti ipasangay ko. Amang ano agsakit to lang ang tinakam mo, no di mapatgan ti tarikagay mo. No, Miss Posa. Kay lalaki, kay babae, basta siyak ti padre. Awan question, mi amor. Agyamanak. Nabasag ka. Ada sa gubanit ni Sika. Awan. Di nakpakatanagan. Saan na mabalin, Miss Posa? No pwede nagsakit ni Sika. Mapiktaran ta nagtano mabaybayan ni Sika tibagim. Awan anyaman na daytoy. Awan sakit ko. Iso adi nakpagtantanagan. No pwede, Miss Posa. Ipa-check up ka di dispensary. Anya.
Ipan ka di dispensary, mi esposa. Ket no kasapulan, ore maturog kay Jay, iti sumagmamano na rabi. Tapno maasikaso kayo, iti arakta. Nakasarita ni siyak ti doktora. Aywanan da kan ditoy, aging gana sumaya at ti kasasad mo. Mi esposa, nababaka noon ay ti presyon ti dara ni Sika. Nakapsot mat ti resistensya ti bagim. Iso, nagtalinaid pa ilaeng ni Sika dito dispensary. Sige. Antakan ka dayta, mi esposo. Ti kayat mo, ti matungpal. At danda Benito kan Senyor Esteban. Naggapuan daman nga tan. Ipaharap pa ilaeng ni Sika dagita kabalyo, Benito. Senyor. Lita, Senyor, mapan ni Sika di dispensary. Pantayam ni Lolita. nagbati ijay, apay, senyor. Masapol na agagas ni Lolita, Pitrita. Asikaswan ti doktora, tama nga numapiktaran di sikop na. Inak nga ruden agrobot, senyor. Si, pantayan ni Sika, ni Lolita. Anya ti pagbanagan ni Lolita, iti kawanen ti gaganay gayan na. Makita ng tupay nga ta dagiti singin nga anak na. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!